खूब लई पी बरो ngap yang supaya pi session saknika channel ka balai kuting Creative Pro TV bat ngan warai pi manta sakawai bat ka tutorial ka bayade bat ka Google AdSense natip bun napling jupi ki badon ka YouTube channel pilayo ya ki Google AdSense bat akwa ban peni ba kumno ban verify ya ka address ka jongpi ban verify ya ban enter yo pin papio na ka Google AdSense link ba ka Google AdSense ba ila ban withdraw ya ka pisa kabadon hapok YouTube ka ba pila don akau ka YouTube bat nga ngit ba link ba kini ki fulfillment jong ki policies jong ka YouTube bat ka YouTube ka ai leng ba Google AdSense ban withdraw ya ka pisa ka jompi bat menta ngakwa ban pini pi kumno ban enter yo pin ka ba pila yo na ka Google AdSense ngamata ngadon hangni ka Google AdSense tip yu ka letter ka ba ngala receive na ka Google AdSense akaba ngahaban verify ya ka address ka jonga ka billing address kaba ki la sen changa lamba ka letter bata pada ngiklam verify ya ka address ngimla ban withdraw pat ya ka pisa kaba ngila kamai nani pila kamai hapo ka YouTube ka jopi te hapo kani ka letter udan riu tuli kidak digit ngat ni bi dia ngempa ban pi syai bahan nomor ba long secret na komenta jonga te ngaku ban pi pi menta pan ngaku ban jadling ba kini steps kiba kumno ban enta ya upin ban verify ka address ka jopi tingin nyalit minta siapa ka Google nilai siapa ka Google pintai pang tu Google AdSense bat suaban yuk kini pin kermen pil dan lupa Google AdSense account tapi pihak press katu ka website ke ba dan itu ngan sign in apa ketika account ko jonga Google AdSense piru pila ban open ya ka akau ko chopi jo i mentang ni oke ya kan ga verify your billing address uni upin baki sen ning ba kan ga post office kalong kumno ban verify ya ka Google ban verify ka billing address kin ai ke option hatu san hatu sau sin lada uni upin employ hapo ka office ko chongpi apoy hapo ka billing address ka jumpi yo lat pat sausin pan resend biang pan apply na kapta ka resend pada pinyo apo riu banai kan apor te kila ban penduk sendon ya ka YouTube akau ka jumpi bad wadu jengkremen kadon ka option ro ka ba pila ban verify ya ka address jumpi kan billing address ka jumpi lengba email ro la ban request pat kadon option tu apa awan pini kita tang ni suka awan pini pimba no ban enter yo pin apo kani ka file ni ka billing address temata ni yang ni cekmandian pit kadon kani ka cekah ka ba verify ada pila yo pin riu klik dak ba upin bagi sen apo ka Google AdSense pihapan press ngani verify empat pin enter yo to pin riu klik dak tu ngan ya step by step no ban le yang ba la ban so tu temata pit kadon kani ka topik ngani pi ba your payment are whole because you need to verify your address
nomor ba kabapi kamay na po kabapi yo kapisa na po ka YouTube kapiyay lang ba ka Google AdSense pat ka billing address ka jumpi ka billing kapisa kabaki bill pakin send jumpi ka day lang ba ka ni ka Google AdSense bat hang ni kisen pat siya ka akaw ko jumpi kabang ka bang akaw ko jumpi temata nomor ba pat enter YouTube pin kani ka message kadang sa hikum ni adin ladang la enter yo pin pat laba kani ka message kepada matang ni kanam dot you ang to okay kadon aja ka kaba ni hapan verify ya Google AdSense na lor ba ka porba pi open ya ka Google AdSense kadon ka bentaha ka ba pi verify ya ladi but we have upload ya ke official documents government documents like kum ka pan card te pin nakata kaya for verify pi but kin pudang ya pi kum kata same to kin le ba pi de ki brio ki banabar jong ka Amerika lani de ki bana po Amerika te nam ta jungi kinong dia ni upload da pan card permanent account aga ba ki verify ngi shawat po si kini steps kin one lamba pinui kin one lamba ka option hadin ba kato kani kor pila try po ka YouTube kan sa ay ka option ya pi aga ba pila ban apply na ka address verification temata kani ka identity verification pi yang ni ngala de upload ki pan hang ni ban verify pi ya ka identity jong pila da kada ho ka jong pina jong ki wei ban te hang ni ngal upload ya ka pan kan idon ki option ha ka ba pila ban upload ya ka driving license ya pan card ne kino ki official government official documents rai ka ba bahatam kala ba pila ban upload ka de ka pan card te hang ni ngala sya verify ar panaim tu shabangan yo shaban poi uniu pin uniu Google AdSense pin tematangan sa kanipit address verification empat enter itu pin empat verify matangan sa enter itu pin pat kaniro pinsui iba kan sa clear no katuka needs of attention ro katuka don kacaka ka ba pinju yang ni ki yo ka ba pi enter your 6 digit yung tu pin bagisan hapo ka Google AdSense coba jumpi udah 6 digit ha ba pihap enter hang tu nanin bala edep enter yo tu pin pa pihap submit ate itu ki message ki padan hang ni pin laba kin sa clear not not la poi ka benda ka ba pi mane la de verify ka tu la adep art ka bang ru klem pin iya pi ba kuno ban art ya ka account jong ka bang jong pin tu nomor ka don ka option ba pendapang tu kalong personal na kamta junga matang ba nangani ka daw bang ko ban peniya pi kumno ban enter ya ka ya ki account number kapate ban peniya pi tang ba skip ka tu ka jaka nomor ba kalong personal mo account number te ko ban peniya no te matap si into ba ka yu junga kala ada tu ka account maka ba kin sa transfer ka pisa hapo ka bank direct na ka YouTube link baga Google AdSense nyat biang ngilap ko wei ko step ka bang mata mare dep tung ila yu ipat kini ki bahan don pen check ya ki account check ki detail tu pen lap tu kater ngempet ko apni ilo na sidang katno pai katno la ya katno pet mata pni itu kani ka identity verification ba mene pi ngala dep complete na du no address verification katu mene pi ba needs of attention dapat yang ni ba ada complete I completed kalau nggak masuk lada pi yo open ban enter hak tu kai caka katu iklim da penjerong pe mentang ada verify kani kadega final step akaba ki .com yang iban verify lade ba lada sangi di ki owner lada pi owner lada de ki try hok jong ka YouTube ka pidon kumne ki yo mala tuntung ala sipeni pi manta
ibiang kani ka account bal adu bat ladaki send ke bisa ru ken send direct sya ka account ya katohi ka ba kamno ka bajrong patin ngam don kampan pen iru ya ki ba ya hapat kani ka ayu pen ibetang kani ka ba ya hapat ka ni ka Google Accent hi ka ba ni enter yo open hang to te kublai shiboni ya ka jing don jumpi ka jing snap ka jumpi abat nga kwa ban ai kublai shiboni ya pi barok ki bala don lang bat nga proyek kata man ka por ngasina ki video ngasen sipi nga pen video pi dan ki personal WhatsApp ki bang don buku ngal share la sipen video pi man ka por ngam tip ngara pi yo ki video ka bang ngasina pun sen ngatrai mu ne brium don kam don jame sen ki video ki bom aku ne bom tai bom internet ru ki bom ler ki bom ne tai te sorry re pila erap siboni nga pila petang si second ru meta pet ngala poi sikanika aka bang la verify ya ka address ru te kini bro ka de ka jing erap ka jumpi lang ba ka jing I mean sim lem ka jumpi ngatip ki baterai hapo kanika Creative Pro TV kede ki pri ko pun kam kumangai dan ke jong ki kam jam ki bagi trai takadau don por ban sina ki video ki ba ala ban internet ya pi bro mereka don ke por ka ba they say can show interest ban commit themselves ban make ki video ki balong competitive namar bagi i banta ba kanika Creative Pro TV la don la ka jong kanong rim la don la ka jong ka foundation hakaba nagani ka Creative Pro TV ru ila ban yo bisa mila ban kamay bisa ngi bro ngi kwa ya katahi pat ngi tiba ka pisahi ka keren breu pada im don bisa ki breu pertai meta ngong ya pi kim respect syu lada pidon hakano ka kerdan ru lada pidon ka status ka bahe ka jumpi ka no ru nrai lada pim don bisa pla kibriu kim borom yapi kim respect yapi kim pechiri yapi kim keren hire yapi nrai ka bisa hi barbor ka pertai ka bamta ka keren pat ka penpau pat ka penlong popular ya nore ya nuru mdesyu ka jengtrai ka sistem jumpi mdesyu ka minat ka jumpi mdesyu ka standar bapidon ka kerdan bapidon kini ki bara long secondary akni kapor ka ba kan kapor ka jungi mata nare ka bisa kala sim ya kini ki bara kum ka status ha ka jing ip jong pre ladangi don ki ladangi long tang ki ba kumno kumdur ka jing ip jungi ladangi rit ngiriaru nare ka bisa jungi don kibriu kisdang ban respect kisdang ban grand kisdang ban yakana kisdang ban popular hasu yangi te ngashukran ba yakani out of topic actually nrai kasaj long hikmta ka pormata ka lada kani kai kajing lap junga kajing lap ka jongpi kajing syam ka jongpi kajing hakun tiyaj kajing tiyang ka jongpi kada dei da kung pat yakta what's ngoi nrai ya kajing lap kajing syam ka jonga ladang la trai system ka dokanoro ladang ala du tia du demro nrai kim yu iya kata nrai lada adon kepisa nrai kibriu kisdang ban spek kisdang ban keren kisdang ban kana aku menik mtai ru tengok ngai pi ba ka pertai mata kaya be ya kespa umdesyu ya kajing long kajing man kajing nang kajing start kita baru kide kidon kide banton kajing jungin rekila longpat secondary first and foremost kabang iya kajing junga kade kabisa hi mata kakren te kuplesi pun ya kajing yarap ko jongpi ya kajing support ko jongpi ka paman la kapor ngam lapan ai ya pi re ngakular pi pa ngan duai ngan tepat ko play nong tau pa un ai kamet kapahat kabakoit kabakya kabaklan ya pi baro kibala yarap lem kibala sngau lem yanga akini ki snam akini ki penai kibala dep
ublay unyai kuyapi ublay unyai don lang hai kam ki jam ke ba pitre phikta ha ke jing mo chu perkar ki chung phi bara nakaleng chunga ngakular phi bangan duai ak por banga duai ngan kan mau lut ya phi bat ngan duai common ya bara ba ublay unyai ku ya jing em ke chung phi ha ka jing em ke baman la kasni ublay shibon keep following Creative Pro TV, and Creative Pro TV now will take interest a little more in producing good results, in producing good videos, good contents that will that you may like to watch. And as for now, thank you so much, and may God bless you.